نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala pengajian natuk naisab baru ring haamuin Quran long ta tumagna naisab kita ring ha surah pagtawagon suratul mutaffifin. In surah al-mutaffifin surah Makkiyah biadai sabsin kamatauran amin na pangaji nato na amin sibuk-sibuk katantan in pagbisaran doon ini pasal sin amoy in aqidah long simbaha sa Arab atau amoy in pamaggot sing kita doon ha amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tuod pa Tuhan na Rabbul Alamin amin subay hadya kita ri umukat hauno pakarajaan piyang daakan niya damikyan day sabihin piyang langan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjadi doon ini ha surah al-mutaffifin dahin ha ayat panagnaan sampai pa ayat 6 insyaallah ta'ala in kawaon na to waktu ini. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Wailun panagnaan kabtangan sin Quran maha mulia wailun lil mutaffifin. Hamukin ni ring ha mga sukna sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amin tiyawag doon hay ni mutaffifin. Amo na mga manusia manghihilang. Amin manghihilang simbukuon suko nila. In kita kata naon parsukuan dirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala di kita manjari umatikat sumuok pa amin bukon suko ta. Subay hadya kita roon ha amin kato. Sababing katantan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala hinduan kita sing Quran piapan jari kita piatarrang kato tanyo in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ini aun timbangan niya aun katan timbangan sin piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil bita kato tanyo ha suratul Rahman long niya ini in pag-angkat sin langit pataas, iban sin lupa ini inyan katan timbangan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagbaya yan. Bibutangan niya katan timbangan sa babang wayon timbangan na ada kala mahulugin langit maripa gumi ini na way mintad dara in katan niya reha baba. Na bibutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanya bubutangan hakabayaan niya daing hakudrat iradat niya iran sing katan naguhula halaw man sing gumini aun katan timbangan
Imbiyan. Sambil baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, was samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Biutangan siya timbangan, alla tatgaw fil mizan. Ayaw kamu amuin magpasaula-ula. Sin timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lubuhon niyo. Hati niyo, pag yanong timbangan doon, amo na insara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bibutang kay mo, insuko mo, roon hadya kawasuko mo. Insuko sin kaywanan, ay ikaw, umatikat sumuok. Na, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, tindukan ninyo in timbangan yan, wa aqimul wazna bil qisti, doon haamuin, kabuntulan niya, hakaamuhan niya. Wala tuksirul mizan. Ayaw niyo, amuin long ta, ini, pindahi, in amuin timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hay nibiyay takatutan niyo, siyuknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila manghihilang, amunain long tamang daragdag sing kapatut sing kaywanan kawaon nila pabaran nila doon hay ni alladina idaktalu alan nasi yastawfun amuin mga sila apabila sila amuin ini long ta kumawa sin suko nila jukop in timbangan. Wa idha kaluhum aw wajanuhum yuksirun. Ubos yadto, bang sila timimbang, haruga ingdeng kanila, hibutang nila patimbangan, dagdagan nila. Amoy ninhinang si mga tao nag-uusaha-usaha na kaunayad to. Amin magdagdag sin timbangan sin uno na. Ini. Na inilang ta, hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaratong pa Madina. Long ta, kaya hatihan ta in Madina, haway pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasampay maun, nakapaglain, mataod na Muslim halom si Madina. Pasal nakauna nag-unurin kaniya, naglain din kaniya, naghijra pa Madina. Bihan. Damit yan, haway pa naawnin paghijra, asal aun na Muslim doon, amuyin, nara nagbak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon Makkah amuin launta ini daing ha mga tao Madina bihan amuin simud pa ka ma Islam haway roon pa in Rasul iban si mga kasabatan niya nakalain maun bihan nasa sumagawa hawak to yaon daing hawak to adto pasal sinwayron pa si mampay kanila in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kamatauran sabab in Quran masi pa magnanaog para Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya hatian sing kita niyo in Quran mahamulya najukop para Rasul sallallahu alaihi wasallam ni maugkatan halom sing kauhan tagto katahon halom kauhan tagto katahon naroon hay ni pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga tauron haon lang tami mga mag-usa-usaha, bihadto in hinang nila. Bang sila imami at iniyadjukop in timbangan. Bang sila in dumakang, dagdagan nila. Biha. At ina mga hambok, dua tulukot biha. Na ini pakaradyaan ini hatungod parkala pag-agama ayaw haamin lang taon na lukot kitaon mo. Misan biya dapaw nakawa mo biyahan, kaanyayahan dahil habok mano siya, magbayad ka yan. Adlaw akhirat. Magbayad ka. Bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan na biya din, biya tapong yaon. Amuan to. Sabab, aun timbangan niya, biya bay takato. Inyan katantan. So, di taman jari larakon in timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, waktu yan. Naroon haon, long hi Ibnu Abbas, at tatkala, nakapaglain na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina in kaaunan sinmano siya doon lang niya sangi lang ta amoy in pagbira kang nila roon ha Madina amo na yung kanaog sin in sura ini wailun lil mutaffifin sampay paayat unum amo na yung biya sa natukain na yadto doon na, sa roon doon sabi mano siya nagpinda. Pagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ni maog kakuin ini sura ini na may doon hay ni sin amin aturan sin kahalan di maturi kaniw ini tungod sin pagbira kang niyo na saruon doon isab sila nagpinda hawak to yan. Nain pakaradyaan ini longta biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Hati niya imbiyita doon haon mga sila amin nakahinang yaon. Uno ba long niya bihad? In angan-angan nila, yung mga sila yaon, biya mga rin na sila balikan sin Allah Ta'ala, rin na sila buhiyon magbalik. In katan kita buhiyon. Imana niya pag kita buhiyon, nasubay kita, doon haon taka masin, bibistahan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabab in katantan, magbayad sin amuin, nakawa niya, haway roon kapatut, deng kansiyo-siyo. Lawi-lawi na tuod, in kapatot sin Allah Ta'ala, subay na to, hito na ring hakatan. Makauna. Sabab, doon hay ni, in pag-ianon while, doon hay ni, ngan sin, ini narka while pag-ianon, atawa, pag-ianon kabtangan laong niya, mulka, sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in while pag-ianon. Sarta in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, doon ha Madinah, ha karatong niya, aun long ta himulagpak bihan maripababa sing gumi long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay ngatan niyo bang uno yadto long sin mga kasahabatan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta'ala ray makaingat iban sin daaksin Allahu ta'ala sin bang uno yadto long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun bato hiulog daing hataas langit, daing hawak to sin kapag papanjari sin langit, iban sin lupa, aun bato hiulog daing hataas sin langit, daing hawak to sin kapag papanjarian, bihaon da si magpakmad to pabuli bulatak sin api narka jahannam. Amo na lang ning pag-ianon narka while. Hisi makasud doon halawm yan. Narka while. Laong niya, amo na im mga tao amin manghihilang sintimbangan. Sila tuin tagdapura bihan. Sabab iniwita to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon sadya habihad to amin manghihilang sintimbangan iban si mga tao magsasambahayang nanakaw sin sambahayang nila. Tao nagwudo, nanakaw sin pagwudo nila. Sabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangi sukarol, amo na in manakaw hasambahayang niya. Long si mga sahabat, ya Rasulullah, ano yung sabihin pagtakaw na sambahayang? In sukarol na sambahayang, amo na in magsambahayang, wayroon tumaknina. Biya sa pantun sin uwaklong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumundok sin dugo. Pag tundok makaminsan hito nga sinu. Tumundok hito nga sinu. Tiap-tiap tumundok hito nga sinu. Biya tilo paragbos sin ta magsambayang amin sukarol. Iban sin pag-air amin damik yan bihad to isab. Nag-uus-us. Bihan. At niya nag-uus-us doon haon amin dihi katunay in mapatot hukasan, di kahukasan. Amo yan. Atin niya, subay kita mahantap hakatan. Bang kita magsambahayang, subay kita halompangan na. Bati niya alupta, amuyin, nagpapanjari kato. Sarta diak, kita ipapahinang yaon, kato yaon. Di na Allah ta'ala magkakunahan sa sambayang tari. Kita yung magkakunahan. Kita yung magkakunahan. Amo yan. Naamo yan timbiyay sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahasarab yan in pakaradyaan di majatuhalaw man na to ini, hambuk ini, subay imano siya, umati marayaw sin parkala, halaw man sing kita, labi-labi na yung mga tao mag-uusaha. Amin yaon doon kanila, impagtimbang yaon doon kanila, impagsukod.
Labi-labi na hawak to na to inibihaon ng katantan, timbangan na. Pagtimbangon na. Bukong biya si mga nakauna na tumamikaw istaha, tuhukan. Pila lang niyang katuhog. Maghalga doon at yuhukan. Ang paimbihaon, timbangon na inista. Biyan. Na ini ni katantan, aun siya, biyubutang haaturan sara, subay maakad in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyalong sin Allah ta'ala, in sa kaulaw, yung mga manusi ay niya, hindi sila buhion magbalik. Bang sila buhion na magbalik, parkala, mabugat. Mahita. Sabab in uno nila, in manus siya hawak to yan, doon na amin lang niya, adlaw sa lagu-lagu, liyaw min azim. Mahita di adlaw sa lagu-lagu. Sabab in adlaw yaon, nabiya sin hangibo adlaw, haitungan sin kita nyuri, nang kaadlaw ra. Nang kaadlaw ra. Biya sin, hangibo adlaw di ka to haitungan ta. Inang kaadlaw. Na, doon hayaon, di mo kaingatan, bang pila adlaw kaw, doon haon nagtatakad. Nabang lang tayo kabutang ta mga dua adlaw kaw nagtakad bihan, napilad to. 2,000. 2,000 adlaw. Indua adlaw rito. Bihan niya. Sabab imbugat niya, beta doon haon, yawma yakumun nasu li rabbil alamin. In adlaw yaon amunain, dumatong imano siya, doon na nagtitindog katantan, umalup patuhan rabbul alamin. Ang palando mabugat in adlaw yaon. Sabab, doon hawak to yan, ang kan na rin di kita hadun niya ini, subay kita maayad si mga ini kata, mimpiahalian ka to, mapatuttahalian, ayaw tuod kita umatikat, amuin manudsod pa amin parkala bukon kita lamod doon. Way kapatuttaroon. Sabab, apabila kau nakakaunhak, na, sampay sin ibadat mo malapay, di, tayo maunsin Allah Ta'ala ang malibadat. Tawang kita nakakaunsin amuin, lang ta hak si manusia, doon haon, na, doon han, subay matistis na rin halom simbaran tayaon. Biyan si mga maggaganda riba yaon. Nabanglong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasungit kaw hangka kuan lukma. In lukma amin ulinan sin tukula mayra. Bukon amin sakupon sin amin limay ni katanya on ning gulamay katan. Isungit palom simud. Sa lukma hang amin ulinan sin tu gulamay yaon isungit pa simud. Na di tay maunin sambahayang sintaw halom kapatan adlaw. Di tay maun. Mahita. Sabab in kakaon pagsud amin hang kaulok marayad to palom sinini baran mo. Di siya makakuha yaon, magtuy-tuy. Sabab mahita, makabin pa rin to dumakan, paruko mo, dumakan pa amin, kaukat-ukatan mo bihan, sumud pa, katansin ka pa niya panalawang simbaran mo yaon, malukay siya makakuha. Sa kira-kira mga kapatanad laon pa siya makakuha. Nabiya din na yung taon nagkakaon ganda riba, amin sungit, nagkakanam yaon. Amin pagsakop madtuwihan, amin hisungit madtu bukon kuan. Hilabay madtuwihan na simud yaon pasurun katan. Sampay tumambok na sin ini kakaon labay ring haganda riba. Nakita kami bugat ngayon. Naamoy ni. Nabiyutang doon haon, inadlaw yaon, law niya, amin mano siya, timindog doon hawak to yaon, yawma yakumun nasu li rabbil alamin, doon sila nagtitindog hawak to yan. Bita doon haon Ibn Umar, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, yawma yakumun nasu li rabbil alamin, hatta yagiba ahduhum, fi syahih, ila
ansafi uduni. Aun paduka ing riwayat, doon haon riwayat din kan Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, yawma yakumun nasu li rabbil alamin, li azamatir rahman azza wa jalla yawmal qiyamah, hatta innal araq la yaljamu rijalu ila ansafi adanihim. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon han hawakto doon nagtitindog na imano siya, amoy nagtatagad sin paghukom kaniya, parsukuan niya, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghula sin mano siya. Sarta lang niya inhulas si mano siya doon haon, inhambuk usog lang niya, malimon sin hulas niya. Sampay lang niya mabut, maripa amin baing tungaan sin tainga niya. Inhulas niya. Hapagtakaran. Ubos aon doon haon, riwayat din kan Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza kana yawm al-qiyamah udniyat ash-shams min al-ibad hatta takunu qadra milin aw milain. Beita doon haon, banglang niya maabot na ini habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inadlaw kiyamat, pasuukon sin Allah ta'ala in suka. In layo-layo dalawang niya, pausin manusia, biyahang kamail da. At tawa 2 mile. Na in 2 mile yaon, lang ta, masuok sa yaon. Baya-baya, inhang kamail yaon lang ta, malayo-layo isab din sin ang ka-kilometro. Bukong ka. Ha? Ilayo-layo niya. Nainso kayaon. Mauno yung layo yun marikato. Bang siya amoin sa abusin parat niya, di ka makasandal timindo ka pantayan. Nabiadin na bang bihatin suok niya. Hangkan na lang niya hulasan imano siya. Doon hayan hawak to yan. Sarta, doon hayaon lang niya inmano siya. Hapagtakaran sin pagunukan niya. Sabab in katantan mabaya siya, makauna siya hisabon. Sabab doon hayaon, in amin hulas si mano siya, doon ha amin lugay niya, nagtatakad. At ini makauna-una, aun waktu biyayta doon haon lang niya, in kaibanan, in hulas niya, di abot-abotan haot sin inibitis niya, hagitungan sin bitis niya. At ini in sila, turay day da, makauna sila ko anon. Aun doon lang niya, mabot maripatuhod. Aun doon maripapaa. Aun doon maripahawakan. Aun doon maripadaghal. Aun doon maripaagawa. Aun doon haon sambil malimon na mano siya, limiw na rin tino niya. Bihani na mo in hati niya doon hamoin kadar sin lugay sin pag-unukan niya. Na, parkala makabuka. Inamin adlaw ini. Aso biyan suway kita niyo maghali si mga pakaradyaan. But im mga ini di majato sa ini. Bukun hadya di matuhatim po nakaunayad to. Ayun kaya rayaw lang tahamadi na magtuy-tuy sila nagdini pindah. Sa roon doon. Sampay aon hambuok doon lang ta nagbayta. Daing haamuin. Tanda lang niya sin. Kaya sakupan ko to din kamuntol sin tao Madina. Sampay lang niya sintahon, hangibutong gatos tagkapituan tagto na kakauna ko, pamadina, bihan, hati niya, kayaon niya mag-business, mag-kuan bihan, maglito, mabuntol lang ni mga mano siya, simpagtimbang nila. Bihan. Amo yan ini kirayaw. Na hindi kato na mataod sa ayaw lang tahapagtimbang, misan yung pagsukod na kakanaiyaon, na mapandayin kay banan magsukod biha. Amin 5 yaon masapat ini kumuan madto. Tumawid sing kakana. Paggunting man tubihan, in nakunting bukon haamoy in siyukod dito. Nakasud palaw. Kaya ragdagan ni namoy in suko sin tao biha. Na wala nila kaingatan ninyan to. Doon haon no sila makabutang. Biyay ta doon hansin ini
Rasul sallallahu alaihi wasallam imbay ta doon hay ni hauno sila hibutang laong niya in butanganan sim mga sila amin ini doon laong niya ha amin narka wail yaon sarta laong niya in sila yaon in ini kwan ano ba ini biya pa sapa sumagawa in sapa yaon amoy in sakok singkatan manusia. Sakok. Ingatan nyo rin sakok. In sako amo na in bangkaw maguno. Bangkaw magtugna biya mga manok yaon. Tapahon mo. Magtuil lana niya. Naamin lana yad to. Indid to ha adlaw akhirat. Amin lana si manusia mag-anod katantan bang siya halawm sing kayo bihan. Mapundo haon, mahinang siya sa pa halawm sin narkawail, amuad tuin paglanguyan si manusia. Imagkakaon ganda riba, urulon nila to ini huruton, supsupon niya to katantanin namin. Amad yung hinangon nila. Iwan na si mga magsasambahayang amoyin, manakaw hasambahayang nila. Amod tin lokal nila, doon haon. Na'udhu billahi min dhalik. Magpatilipon kita pa Allah Ta'ala rin ang mga yadto. Amuin suway sadya kita, akaron tain aturan sin, ini pagsambahayang, biyasin pagsambahayang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suway siya aun tumaknina, at inaaon kahantap. Suway ingkatan, hibal mo maminda rin hambok, hibal, aun hantap niya. Bihan. Bukon kita amuin biya, ini nag-uus bihan. Biyaon ibang ta naglumba. Bukon. Sabab may ta. Subay sab kita, ini nanghal ka iha amin diyata iyalop hawak to yaon. Allahu subhanahu wa ta'ala iniyalop ta. Hawak to yan. Mahal ka din nga katan, mahal ka. Amin subay di na to, lupason in katan sin waktu na to. Naamo yan mga katotay manghuran, in mga pakaradyaan. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lando mabugat in pakaradyaan jumat tuhamano siya bang maawon in mga ini. Ini nakasud hakatantan pag-usaha. Sibu da amuin titimbangon iban sin bukon titimbangon. Yaon daroon in timbangan biya bayta katantan. Biya. Di manjari amuy in magdarakang bihan amoy ini makalapis lang taha amin mamimi bihan yan na ang papandayin mga magdarakang kaibanan yan biutangan nila sa aturan bihan sin in takakapatot amin mamimi bihan biutangan sa milhatinda nila in customer always right kung ka biyawita nila kapatot inamin tao mamimi. Nasa inyan katan beway ta katuin aturan. Ha sarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bay'ani bil khiyar. In magbira kang aun siya uno. Aun siya pagsulot sin nami iban sin mamimi. Ay nami iban sin piyamihan. Bihan. Hati niya aunin pagliling. Ang kanna langgal sara inamin mami ikaw long tatiloon mo bihan. Pila sinya on, tiloon mo sin uno-uno na. Na maghal ka, kamu habihad to, di manjari. Subay mo maliling inamin uniyaon. Kitaon mo na, bang muubos na kitaon, wayroon na roon haon biya mga kakitaan mo, amin long ta, ay long simbahasa, at niya wayroon na biya pagkita mo yaon katanta, naurol mo sa sintahi niya bihan wayroon na mga bugto na yan to na magpuas niyo ito ubos na yung pagbi na bang ubos na yung pagbi di na ka manjari magganti di na ka manjari umuli sabab may ta naglililing na kamo amo na yung simbiyutang ng mga katindahan no exchange no return aturan sa nga nakama yung mga yan katan ang kanasubay hadya akaron sing kita niyo, yung mga yan katan. Kaaturan, hasupaya kita niyo di malapis. Panganalta nakauntong na kita rin pasalsin, nakalapis kita timbangan, sakali kita yung nalugi.
Kita nalugi. Bihan nga. Sabab magbayad kita sin nakawata. Bukon sadya magbayad ha amin ta o kaya kawaan ta, hitilo pa palam sinapinarka jahannam. Ang pabiyay ta doon hay ni inarka wail. Suko si mga tao mimangkal. Amoy na ini long ta. Uno-uno ni pagngaan si manusia. Inda jinisan. Yaon na ini usaha lang niya kungkaw. Bukong ka. Hati nila bay rin pag-akal. Nasuway hadya kita amin adil ha uno-uno pakaradyaan bihan. Sabab ini katantan bibis takato aun doonhan magsusulat dia reaksi Allah Subhanahu wa taala dengan waktu pa waktu. Di kita makapagoy. Na ini hambok ding mga pangadjian panghindo kato sin Allah Subhanahu wa taala. Ini urulon na to mga ini katantan hatihon sabab in pakaradyaan ini bukon ini ula-ula. Bukon siya ula-ula. Biyan. In parkala amin niya on biyabay ta kato tanyo katantan wala pa di majato sa bang biyay ta na sin Allah Subhanahu wa taala. Piatar lang masindaak niya jumato sadya ini. Way rapat. Way rapat. Na amo yan mga palanggungan ha agama Islam. So inyad to katantan kabalikan ta doon haon. Parman sin Allah Subhanahu wa taala wailun lil mutaffifin. Narka wail in parsukuan si mga tao manghihilang. Mangdaragdag sin timbangan. Magkukulang long sin kaybanan sin timbangan. Aun long takaybanan magtimbang bihan inyaon amuin sibu in halga sin ini kilohan hibutang tabi masukal sibu katantan yaon nagdaraig sila katantan inambok yaon mababain timbain kwan niya mababain ini dagang niya mababa mga hambok pilak intao humarap madtuhad to katan paamin mababa yadto yadto ni laman jari haaga mata bihan nasarta inhinang niya, ang kanya tumababa imbihan niya, dagdagan niya ang kalugot. At inibiyabaan niya yung price sa dagdagan niya sa bintimbangan. Wala piyadyo ko pang kakilo. Hambuk ito pangakal, bukon sa dyan kalan niya, amin tao nami, sampay sin iban-iban niya magdarakang doon. Inihambuk pang lang sinaka makato. Di kita manjari amuin manglarak long tasin uno. Aturan sin pagdakang. At tinaway kaadilan. Aun yan jimajatu halaw mantawihan. Damik yan doon yung pagdakang amuin lamod doon hay niin tao amuin magtawag. Aun siya lumabayin tao katantan magtawag. Nainyan di manjari. Hangkan naon hambuk jimat to, hatin po nakaunad to, tungod sim pagtawag yan. Na, aon ta uli mabay, na inini katantan pagkakaunan. Tinda, kuan biyan. Biya kato, kadday ba? Pagkakaunan. Na inamin hambuk ito, wala siya misan namin nakatahan tumawag na sadya. Yambit niya na magtuwin tao ito. Long niya kumaon ka? Long niya, oo. Kumaon sa ako ini. Ba't ayari ako lang na nagdarati na pa'y? Sisipit ha ilok magtuwihan. Kumaon sa ako nilang. Nalong niya manok, kini kumaon ka. Naulong niya, magkaon ako manok. Nalong niya na, lutuon ko na. Nalong na di ko siya malang. Misab ko pumaba magluto. Naway na yun. Na nagluto man siya, inamin niya to. Na yung tawiyad to, nagdarasin tinapay niya. Ini imasumani namin manok ito na pirit niya na yung tinapay niya paniya ikuan pa asubihan. Panaysud pa. Naluto in manok yaon. Sakyan suban na siya, naubos na yung tinapay niya. Nagimuha na siya. Nayurol siya, papagbayaron siya sin uno. Ilang niya kung nakakasin manok mo. Kaya kung lang niya nakakasin manok mo. Ito lang niya. Talong niya, niuto ko lang niya, pasalan mo. Ay, wala ko lang niya nagdakay mo papagluto. Di ko yung nagyang ka ko bang lutoon. Makalanga ko isablong niya sinilang mo magluluto.
Kaya kulong niya kuno kayo. Nahupunta na ra sila pa paghukuman. Na di na kita magpahaba sin story, long sinamin maghuhukumbihan, nakarungog na siya sinamin story at katanta. Long niya, siin mo. Long sinamin niya, di ako lang niya magbayad. Kaya ko lang niya nagyan kayo mo magbayad. Kaya suutad niya, kabang siin mo. Long niya aon. Nakarian lang. Di ba ako lang niya magbayad? Buko na ko lang niya nagyan kayo mo magbayad. Kau sa inahip kayo mo, karianin siin mo. Pagkita ako, nakiya niya na rin. Pagkita na. Nasi namin tibulong, takalungag pagitong yaw. Na, ito na sila pahambukpan niya. Na, paghuhukuman niya, biutangan si namin palmadani. Carpet long ta. Na hinis na si namin huisyad to in kwan diyan, palmadani. Na ikaw lang niya. Kari ka mo. Amo na yung nag-ulin restaurant ito. Na ang panamad hiyan taksi namin ini bang biyak kato judge namin si pag kuanbihan na imumpak na patas na siya ambot niya na. Pag basambot niya na, kaano lang ng sino. Paniya subay namin tag-restaurant nito. Diungog mo lang na yung katingugay doon. Lang niya ho, maraming pang dungog mo, na ho, amad to lang yung bayad sinaso, amin kaya niya. Na po asim parkala. Yung bayad sinaso, amin kaya piyag-tublak sinamin. Kuha niya to. Amad timbayad, amin katingog sinamin sinid to. Sabi, di man dyan bayaran sin, sabi, wala na isang nakaun. Kapag bayaron siya, namo yan. So, di hadon niya, bihad turah. Bangyad to nakaun niya, nasa na bayaran. Ang paano ay runda isab? Na may isab siya papagbayaron, sino isab siya nakakaun? Nabihan sa panton niya. Inaturan. Sabab, aun, parsukuan, sintiap-tiap hamuk din kato, tani, biyubutang intimbangan, nasal. Yaon do rin kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan mga katawtay manguran, inbiya mga, yan to kisabod nalid to, di mato. Ha mga sila nakaunad to. Bihan. Sababin sila na adil sila ang maghukum. Di sila amin magpangakal yaon. Kung biya sindikato, bihan naon, waktu kasinan pa. Inkay banan. Namo yan. Naman jari, miyabot na yung waktu na to. Na isa, kalau insyaAllah subhanahu wa ta'ala susungon, dong tabi ada sin waktu ini, iwan sin waktu 5 bay, na pengajian na to atong sin amin Quran, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mamaidaku, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله